miaka 98 ya uturo wa awa Moses Muiru wa Muturi uria niwe ithe wa mumemerekia Muturi wa Muiru ikongoirwo ni mutumia wake na ciana ciake makiumirerio na ndumiriri cia macakaya kuma kuria memerekia aini na mashabiki oro ndomwe na edi a mitambo ya Inoro FM. Magakinyia miaka ya fafa huruka nayo miaka yo mingi. So we must defend the constitution of this country and defend the human rights of this country. Kwa hivyo nakuja kusema pole sana. Muturi we umererie ni urahetwa maituko maingi muno na baba wanyu mwina family yanyu nene ya ina hinya muyumireriei na rugendo ruru tuguthie na inywe tondu na inywe mwana tunyitirira kuma kuria memerekia na Aruna Muturi kuma kambuni ya Royal Media Services ndumiriri igikinyio ni murugamiriri wa radio cia Royal Media Services na nenda Fred Afune. To appreciate the kind of colleague, employee and friend that you've become to all of us, and to say to you and your family, poleni sana, may mzee rest in peace, and we shall all keep you in our prayers. Poleni sana. Mashabiki makirugamirirwo ni patron wao Muriithi wa Kang'ara makiririkana awa Muiru wa Muturi ni wega na utana wake kuria muriu wake Muturi wa Muiru aigireirwo murigo ciande wa kurugamirira mucii wao. Tigai kumaka ona tugatiri tigai kumaka maboya mekuo na Muturi atuboyagira na tukuga bururi wagire mbura yure tubone ciana citu itikanywe bangi na itikanywe njobi. Igongona riri ria kumagaria awa rihuanikite kiharo-ini gia cukuru wa Ikino Githunguri. Mundu gitoka we maheni na mundu mukoro githaria na ni mukigu kiamukira muthingi woremi kuma guku Ikino njita murimi na bemwe mwarimu mucwe handu-ini ha Inoro TV kuma kaunti-ini ya Kiambu huruka uhoro awa Moses Muiru wa Muturi njitagwo Charles Gikunga wa Kariuki.